Tetoni ciengie kundi kimwe kia yuthi rutererwa muthara kiria gigwita Kiraitu Defence Forces ni gikuria gavana Kiraitu Murungi ukiririkana gugiukiria gitwire kumuringira ndebe na gitanagunika yuthi mama mariromba gucemania na kwaraniria na gavana Kiraitu na kumuria kumaririkana da ino turi kampeni ni kagitanio kau aithumani makuromba akenya kurumira thiri indino turi kampeni na nkinyagia nyuma ya ithurano. Tabo Kevin Kimathi agutwira. Kiu ni kundi kia antu babaithi bakumenyekania Kiraitu Defence Force kuma muthara rungu rwa Grace Manyara baria ituritio bakiuria gavana obole aliaritho ringire mwanya thaini ontu ni kundi buru kiumanitia we buru kimwete mbaru kuma siasa ne nthiru tuthwera tu support bake baita wa Kiraitu Defence Forces kuma 2017 mwaka rware tutauruka na thaitho rwarenge Kiraitu no gago kumemea kenge yana kento kera jeshi nwe kuwa jeshi ruwa onto Kiraitu bamuchandira kuma 2017 taiba kwendro konsindwa bwe yapio baekeri ate na bakile la wanjira baitereta no tomori okenda kula cheri ngore bote kwenda kuona ngwe babwe ndi secretary wa kundi kege Kiraitu Murungi Defence Force takibuthirie 2017 twenda Madam Grace na nyatha ina gatutwire ki ngavana no tutone na kumba kuruta ngwe lakini batu kento tutina kyo mainya nto beto ukugwa ito tukinyete Madam Grace ketha kombe ka burur naone ngavana amwire batu twa ilelo ketha nyika mbasi keto kaorerwa na uniform twita enara kwonde gavana ara twamukarakia na ikundi kiki kawerune ubatu bwa thirikari county rungu rwa gavana Kiraitu wa dini oyo yake muthara batu muthara itoruteri ngwe chiriti muthara buruno nto ketha ngwe ikuruto nkorokie ngwe mirandi nkorokie 60 ithima ibyenji ithima kenda muthara na nkenda kwera antu ba muthara na nkenda kwera antu ba muthara bobo yambaira ke wandira chonza chindene Meru County muthara no ira ye nyambasari kwa wingi no ye riteringue kwa wingi kanto babwiri kwilela manto ya yau batu ende to wana chama batu itoriari mno bo baba wita bagitho kwa Kiraitu bagiwa oti maendeleo abuthitie muthara maendeleo itonete muthara ya mainge mno ya unto ya itia kailo thake thima gino maendeleo waita lanyiro kwena githima no wa nama wa thibitari ere kwena kwa munya guongwa githima gikuo ende batu atukwenda kwira kawira Mwangasa owe kawira Mwangasa otomba nage ng'ang'i no tokero ene bongi bakuri cethaciokiri na thiri kunjwa ne atongoria buru misemanione turenda kuringa kura cha thiri tutekwenda kura cha ndwa na kento kera tukwenda kuwa kila mtu kutokera tukwenda kuwa twe muthara Defence Forces turenda kuwa kinyonto ngenu yake akenda kura ko twamwa kanyarie onge nwoto mwa kanyarie lakini tukwera tariki kenda mweri wa 8 tweringira Kiraitu Murungi kura na ekoloka mapema nkiripotera Weru TV kuma Tigania East mbita wa Kevin Kimathi. Aone boto kurekeria nteto cia Weru tha imwe ni wega nonto wakona kanya na nkinyagia kurumira nteto cietu nteto cingino na cia kinya tha 3:30 kwendere kagitaga kega inde tukathinwa akono nto nyumenda kingete kurasha ni mubango wa gikaro na county beta kwa Christine Wanjeru mwana nirio wetu mathithio utuko monde ni Purity Richard.